Abana bite mumeze mute? Muri kugira utese uretse inkeri se uzigira ute? Ushaka kuzirya? Yesu we, nose utu turahiye? Hari igihe ziba zihiye n'izidahiye. Nose ubu zirahiye? Dore se zirahiye? Ubuse turaryoha? Ubu gutya turaryoha? None se iyo zitarashya ubwo bigenza gute? Urazi? Urashaka kuzitera ukazajya uzirya uko ubishaka? Ese bizakunda? Urashaka kuzazitera hehe? Muhira? Hari utwo wabonye se twari duhiye? Hari utwo mwariye? Hari utwo wariye? Wowe se wari utwo wariye? Harya wowe witwa nde? Yoke? Yoki? Witwa Yoki. Wowe witwa nde? Isimbi? Rosette? Wowe witwa nde? Wowe witwa nde? Nyamugabo Esther? Eva? Ubu mukunda inkeri? Bazita inkeri? Inkeri? Ubu na hano nimwe mujya muhurira mugiye kuzireba? Ni mwebwe? Nase utu nanjye nturyeho? Ko tubishye? Aho mutahe mujye mu rugo. Bayi rero nta hejo. Uri kuzishaka? Inki? Uri gushaka inkeri? Nazo urazimuciye uzikuye? Ntabwo zirera? Niko? Oya, reka amaho atakujomba. Sibyo? Reka amaho atabajomba. Ubuse koko? Niko? Buri wese ngiye kumuha inkeri imwe arahita ataha. Sibyo? Aka ngaka ariko ko kaba gahiye. Nawe ndaguhaka, sibyo? Undi usigaye ninde? Nawe usigaye? Nawe ngagushakire. Aha, akabonye? Ka nawe ni akawe, sibyo? Ko mutanshimiye se? Ngaho sawa mugende.